chung in chung television janaba magoi da tonrway asai lautai bujang lu na jasat tingsa nai tuang local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mail sakani the People's Chronicles tuang kabisu meja me koin campaign dalo nei the Tamenglong Times ko kum hilow me Tamenglong district headquarters ko rina functioning subam mai tausem subdivision officer SDO hai tausem headquarters ko hai kalai gong lo da dip khang CMN Biren Singh khang 16 August nung timik 30 tuang Joint Memorandum hai tausem headquarters Students Union khatni JMA Student Organization Manipur roi ti kan tuang the asai hai Dr. L Angshim Dangsawa Deputy Commissioner Tamenglong roi Mini Secretariat Farmland Tamenglong ko Swachhata Hi Seva 2024 mungtai launch suk lo kan the Arvind Kejriwal ruina Lieutenant Governor VK Saxonata asai ariuna Delhi Chief Minister ko roi resign sukan mai tang Minister Lu Atishi ruina CM bam hai phungdat punite asai hai kabam bye bye ko kading khatna ko Hasbola member nun tuang paper communication machine nun tai phokpana megai si kabiuna jailun impaina hokante hospital ko rasu hak lokante tuna sae Hasbola tuang official akhatroi milam BK security bridge to maito security ko phodai mai luan akhate tuna sakane none ADM Steve Kapudang ruina asai hai DC office complex longmai none ko nationwide Swachhata Hi Seva 2024 campaign hai launch lokante launch lokamai tang tan duan suna none DC office compound ko su inthan thing mai mung takai kane AAP legislature party ko into my minister akatnai mai Atishi Marlena Shingrui Arvind Kejriwal phan Delhi Chief Minister pungdat punite AAP legislature party meeting Tuesday nung dungkan mai ko Atishi ta mai koinarui CM khang machuan lo the tuna Gopal Rai ri samla mai ko sain dau kante Union Home Minister Amit Shah rui dolanai di nai ko sain daw ka mai thalaina mai tai tai mai le kuki communities ta Union Government rui pari la ko wamte kumna Indo Myanmar border fencing hai NIC ka peng tang rui mansai kun mai ta jausin khang rank ko wamte tuna press conference ko sa kan the Manipur Chief Minister N Biren Singh rui tatkan mai bulu na jasat hai state ko latlu nai bam mai hai rui development tan goi hai zeng bam tonge tuna sa kan ne kumna latlu kho kagan su aman kan mai gwai tai recover su dat khang karam puni tuna sakane tatkan mai December jang padai 2021 nung oting nam Mon district Nagaland kho Indian Army rui civilian nun gan luna padai ta tamai ka loi kan mai tuang case Supreme Court kho tatkai ba mai criminal case ta cancel su kan tai India kapum tatkai mai kumna Tamenglong ko NIC inthan thingna bam khang sinthau mai duan akhat suna Deputy Commissioner Tamenglong DRL Angshim Dangsawa IAS rui asai Swachhata Hi Seva campaign DC office compound mini secretariat ko launch sukante Transport Minister Kasim Vasum kai bomb attack sukan mai nuni mai indauna Ukrul town ko di nai nung tai protest rally tatkai kante tuna The People Chronicles ko hilawam mai mai goina sports samlamni thaisam loko lon luna ta sat tang mai DSA trophy invitation football DSA kakching playground ko tali ke ba mai ko SDO le UCC tali ko 2-1 ko SDO rina di nai nung tai ngamlo kan tai Sub Junior Boys National Football Championship 2024-25 Bangalore Football Stadium di nai nung tai Manipur le Gujarat tali ko Manipur rina 8-0 ko ngamlo kan tai Kautai Manipur mai Vikas Singh ruina goal padai salo kantu ngai Gongne mai BCCI tournament COL COK Nayuda trophy tatkai ni mai tuang Manipur tuang mansai luna pungu kazau mai team Manipur CRUCI Association ruina sapat kante khadar ruina Manipur hockey ruina ni lon luna padai tang mai hockey India junior champion khatni women khatni men tuang team ni sapat kante Kamai suna asai janting nai lamni thaisam loko chang mai 30 degree to 21 degree Celsius nai migrina 5:04 AM to 5:17 PM gan ko nai le muang lumlan mai puni dithe jimang ko mong rai nai da puni asai khang suna tho kabi sumi cham kaul doirate janaba me goita tongku te